Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami orang Islam, alhamdulillah yari nation kita niyo bahu programa na to pagtawagon qabla al-iftar. Jari niya yari in guru na to mulia amoy in dimil kato taniyo pagpatumtum sa pangadjian insyaallah subhanahu wa taala. Amuin lang ta bakas sin amuin pagpuasa lang ta ha ginawawaran sin manusia insyaallah na menjadi na kung palukay tukbal po yung guru na tukalasahan wayron na rupaing bengkan Syekh Al-Kasabi sa akiran balik at kapag padilan po mas buwas. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Mahuli mga katay manghoran sin kami kami Islam. Alhamdulillah tukbar na tuin pagsarang syukur sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinyari kita niyo dihayawan nagkasabuha bulan mahamulya bulan piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala tinghakatan bulan maksud supaya ang katunya in darajat si mga bariman serta lipatun in pahala si mga ibadat mahinang nila alaman ini lagi bilang hipagtarbiya sin Allah subhanahu wa ta'ala in bulan Ramadan ini ang mga sila beriman. Adapunin mahasud si Allah. Yan sin kihatihan sin kita niyo. Piag bibidda niya in pardakan habang sa manusia. Yaon in sambahayang, in puasa, in amoy zakat, in paghajj. Dugaing indagos sin fardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uning maksud din di ini ni mga katay manghuran supaya mapinig sin Allah subhanahu wa ta'ala bang hisimatan nagtataat ka bang hisimatan miya maka na fardakan niya amo hindi sila magpi sindakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena onding ha mga manusia in sila napagpion nila indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga siya mabiyadto makakita ko mga manusia magsambahayang di magpuasa o nisab magpuasa di magsambahayang o nisab magzakat sumawa di magsambahayang o ni sa magsambahayang dayahan sa di sa magsambahayang. Kaya sabiad to in maksud mayta dukaing in tibayhuan sin pardakan sin Allah ta'ala haipon niya inini supaya mapinig niya mangisyo trimatan nagtataat ka. Adapun in pagpuasa matarang gato taniyo informan sin mahasud si Allah amoy madaran pagbalik-balikan pagsabuton sing kaguruhan. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kamu mga beriman piyagdo na ganiyo in pagpuasa ha bulan Ramadan. Biya day sab kafardu ha mga umat na kaunarin kanyo. Ha mga umat na kaunarin kanyo, unin maksud, la'allakum tattaqun. Ha supaya
amuin magmabuka kamu sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magmabuka kamu sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinin kamaksuran mga katay manghuran. Danan in Allah ta'ala magpawajib sin pagpuasa habang sa manusia asubaya tumukulon kani in pagmabuka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin hati sin pagmabukain. Inati sin nagtagwa ay an ta'khudha wikayatan bainaka wa bain 'adzabillahi bifi'li awamirihi wa ijtinab nawahi. Amo na in huminang ka utamin dingha hinangan mo tamin in ginahawaran mo dingha adab sin Allah subhanahu wa ta'ala biadiin laway ding huminang sin pagdaakan niya iban lumayo sin yang langan ni amo iniin maksud amin lang sin bahasa amin maksud asasi sin pagpuasa asupaya tuwa ni manusia kabuka sa Allah subhanahu wa ta'ala huminang siya sindakan iban lumayo siya sin yang langan. Adapun in paghinang sin fardaka iban sin pagpagang atau akan paglayo ding mga piyanglangan sin Allah ta'ala ini ni magkagunahan siya subay mapuputa in hawa nafsu supaya kumusog in kabuka sa Allah subhanahu wa ta'ala karena dana ni manusia may ta sila mapahil-bahil hada akan sin Allah may ta sila matagi huminang sin piyanglangan sin Allah ta'ala asabab sin hawa nafsu si manusia. Hawa nafsu si manusia. Dengan sebab itu, in Allah subhanahu wa ta'ala, piyardo ka ating magpuasa. Hamog din ang mga maksud supaya mapuputain hawa nafsu ta hagin hawa baranda. Sabang ta hiwalik in sarsila hasaman sin Adam alayhi salam hawaktu siya sin Allah ta'ala iban sin nasawaniya di pasukun pahamukun kahoy wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Ayaw kamu sumo apun kahoy ini sabab majumla kamu ding mga tauan niya. Sumakawa asabab simpanatsyat ka niya sin Iblis. Bitan siya sin Iblis, ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Ya Adam, mabaya kau tudluan ko pahambukon kahoy amoy bang kau makakaon simbungan niya tumatap na kau halang sa surga iban karihilan kau kawasa di na magkaigding kay mo ni Adam alayhis salam takanaps takahawa naps imibugi na Adam alayhis salam tiranan sin nakahinan siya sinami ma'asiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala nasulang niya impiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala asabab sin nafs dengan sebab yad mga katay manghuran bang tahibalik inpunan sinamin may tain manusia mabangga niya impiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala asabab sin nafs asabab sin nafs sa may tain mga tao magbuno magagaw kawasa magagaw sila asabab sin nafs may da sila magapangan niya hatay manghud nila asabab sin nafs mabalus mga katay manghuran may da sila atas umusa sinhiyaram sin Allah ta'ala asabab sin nafs kabayan nila minsan roon doon magkarayan magtuy misan pa labay da nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala asabab sin nafs hanggang nabiyabita sin mahasud si Allah in nafsu ini inna nafsa la maratun bisu sa benar tu din hawa nafsu ini amu ini mangdaki ha manusia pahinang kanya kan biyabita sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada pun isiyo nagmabuka hakabasaran sintuhan niya sarta piagangannya in hawa nafsu niya pa haram na sa bundar tuod in surga maghulaan niya surga sa hasyarat mapagang niya in hawa nafsu niya pa haram dahil sa kabiyadto bangsa upama wala niya kaya pagangan in nafsu pahiyaram sin Allah Ta'ala na in opposite sinamin surga mo rin na pinar ka jahannam apinar ka jahannam mga kataymang hura hanggang na Allah subhanahu wa ta'ala hawak to niya piyabanjarin apinar ka jahannam piyabisitin Jibril a.s. Pagkita sin Jibril a.s. ba't inar ka hipo sin inda jinis siksa mapangsan ipanik sa manusia nagbalik siya bahadarat sin Allah Ta'ala iban sinagi niya sabahan ko ya Allah hakatinggihan mo bangsad ja karungugan sin manusia insuy-suy hatungod sinapinar ka jahannam kanto tuod di sila makasud param sinapinar ka jahannam sabab hinangon nila ingkatahan masupaya sila makaanib dingka pag-uusir mga kataymang huran likus sin Allah Ta'ala inarka sin hawa nafs likus sin hawa nafs ang papiyabalik in Jibril a.s. bisita ko magtuwan nabagkita sin Jibril a.s. ba't in abinarga jahannam nalilikos sin hawa nafs ay bimana maluhay siya surun sin manusia sabab manusia taga nafsu kata maluhay siya surun nagbalik in Jibril a.s. hadarat sin Allah Ta'ala iwan sinagi niya ya Allah sapahan ko hakatinggihan mo in kabukaan ko wayroon makapin manusia makasud katan falam sinapinar ka jahannam. So amin ini mga kataymang hura danan in manusia mahunit siya uminang sindakan sin Allah mahunit niya katinggalan impiyanglangan sin Allah Ta'ala in makaabi-abikan niya hamunin hawa nafsu dahil sa biyadto bilang rahmat kato sin Allah Ta'ala ulong kato sin Allah Ta'ala kaya wajib na yung pagpuasa iha pa ng rahmat kaya wajib di kita pakaunon di kita painumon di kita pasukon pa sa wata hawak to sinag ini pag-training kato sin Allah Ta'ala pag-train kato sin Allah Ta'ala na supaya makontrol ka inahawa nafsu sabab yan na sinagitagkain na inahawa nafsu ini amo na yung makamula hamanus amo na in makapilig ko habang sa manus so tarbiyahan kita sin Allah Ta'ala magpupo sin hawa nafsu para halin mga barakala siya buta kayo para kala halal sad in kumaundaw iban sin minum iban sin sumok pasawan ini para kala halal sin Allah Ta'ala sumagawa piagangan kau hawak tu adlaw sin Ramadan maita na mahilun ko sin Allah Ta'ala magbiya diin magkontrol sin hawa nafsu magkontrol sin hawa nafsu sabab mahunit ikaw makontrol sin nafsu hanggang nalong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih di masampurna in pag-iman sin hanggat orang kani sehingga in hawa nafsu niya paagaron niya hadi indi na diara kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo yan mga kataymang hura hangkan bilang rahmat kato sin Allah Ta'ala in pagpuasa bukun ini bilang paniksa kato sin Allah hangkan ko di pagkaunon di pa inumon wala kita siksa sin Allah Ta'ala sumagawa ulong kato sin Allah Ta'ala tarbiyahon kita sin Allah Ta'ala asupaya mapuputa in hawa nafsu asupaya makontrol tayo nafsu dahil sabihin bang tayo na kontrol kaya pagbayaan ta na in hawa nafsu ta doon hay nito muwin takwa pumusog in kamuka fa Allah subhanahu wa ta'ala sabab mayta
nga biya na sila kita kaina in pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala mga kataymanguran in nakapagangkan niya danan amuin di jumatuin ka buka fa Allah di mabundalin pagmabuka niya fa Allah asabab sinawalaps nang kan trinumun kita sinulta bukun sadya hapag kaon iban sin pag-inom iban sin pagsugha asawa sambil in mamissara kau sin pianglangan sin syara sabihin ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu isiyusindi niya katinggalan in pagbisara hikabagdos iwan sin paghinang sin kakahinang hikabagdos imbisara hikabagdos sa mga kataymanghor nalangkom niya ingkatan sin himumungan hikabagdos sa sin manusia biya na sin pagputing biya na sin magfitna biya na sin maglimot biya na sin mangudyo-ngudyo mamaba iban na sin kaiwanan kabtangan hikabagdos hawag tuin siya puas iban sin maghinang sin kakahinang hikabagdos na di maghajat inallahu ta'ala sin puasan sin pagtinggal niya sin pag-inom niya iban sin pagkaw hanggang na hadukay hadis kam min sa'imin laysa lahu haddun min sawmihi illa al-ju' wal-'atash ila sadyaling mga nagpupuas kuyron pahala mahasin nila sin pagpuasa nila yaon wat malingkan tukod dain pagsandal nila sin uhaw iban sila kuyron pahala mainta sawab yu asahan nila intiyan nila ding hapagkaon iban sin pag-inom sumakawa piyabubuka insimod nila sin himumungan haram ding sa babiyadto nalugpas sin pahala sin pagpuasa nalugpas magbisara ko putin magbisara ko limot inini bundan wala siya na bilang ding hamanga hikawa sin pagpuasa wayroon sumagawa in siya hikahilang hikaragdag sin pahala sin pagpuasa sarta bang mo diaran di maun imbisara amin hikabagdo sa ini sambil totally maigin pahala wayroon tod makapin pahala sin puasa dahil nga sa mabiyad ito mga kataymanghor kaya sa sambat kain yung pagpuasa ini pagmahil ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya bang muklas in Ramadan amo iniin pangaddakan laku tabiat mikit hagin hawabaran amin maliso na kita magbisara sin mangi maliso na kita maghinang sin mangi maayad na kita hagin hawabaran ding ha mga panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam banggaw pamumungan sin tao iban sin kanon ini pawaita falyakul inni sa'im suway pawaitan mo natin na pupuasa na ini mga kataymanghor bukod sa dasini kapuasa ipa-apply kay mo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab karna in pagbisara hikabagdos in paghilang sin kakahilang hikabagdos bukod ini piyang langan haramadan sadya sumakawa hakatan mo amo na sadya magduruhon in kangian in panglangis sin Allah ta'ala magpupusok diha bulan Ramadan karna in bulan Ramadan milya sin Allah ta'ala maktub yalgaan sin Allah ta'ala maktub dahil nga siya biyad to bukon siya matu paghinangan mo sin kakainang gusto sabab waktu yalgaan sin Allah subay tayo siya mahagaan subay tayo siya yalgaan sabab yan na sinsambat ko kaina milya sin Allah ta'ala bulan Ramadan nasubay tayo siya lagbuon mga kataymanghor dahil nga siya biyad to banggita nabiyaksa na nagkontrol sin hawa nafsuta haparakala hiyalal sin Allah ta'ala biya na sin pagkaon pag-inom iban sin sumo pasa hawak to sin adla amin parakala kananapson misang pabiya diin in baya mo minom iban sin kumaon iban sin sumo pasa hamuin lang ta mahapon yun misang pabiya diin
Samantara pianglangan kimo sinallahu subhanahu wa ta'ala, piagdangan mo makatay mamon. Piahalga mo, in kawayaan sinallahu ta'ala, ding kawayaan sinhawanas. Ding kawayaan sinhawanas. Sabab dun hay ni mamon nalim pag-iman. Mamon nalim pag-iman. Iban ka na naman, minli mo sin pag-iman. Biya na sin hadis, nasabot, amuin ka na naman mo, inamoy limo sin pag-iman. Apabila, inhambok ding ha mga tuyad to kawagbuhan. Amok dito, nang sinusab, thalasun man kunna fihi, wajada bihinna halawat al-iman. Tu barakala. Apabila itu sifat ini, tu barakala ini, yaong biyawagbuhan sin tao, kabakan niya inlimo sin pag-iman. Amok dito, ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Subayhin kaonan sin Allah iban sin Rasul niya. Labi ka nalasahan niya. Ding hagatan mapuas din kanila ruh. Ay bimana. Kapag puasa, doon hay ni mangunar siya. Misang babiya din yung bayak. Kumaon, iban sin minum, at wakan sumo, pasawang, waktu sin ando, sin Ramadan. Labi lubat, pinpagkaon iban sin pagkinuhawat, sin mahapon namin, habdi-habdi ang nakaw. Mabaya na tuuding ginhabaran. Kumaon, sin kakaon niyaon, sumagawa piyahal kami ng Allah Ta'ala ibn Rasul. Piyahal ka muin, pardakan sin Allah, iban sin Rasul. Doon ay ini kawakan min limo sin pag-iman, mga katay mga. Kawakan muin, limo sin pag-iman. Naam. Dahil nga sa wabiyad, bangkaw na biyaksa. Magpupo sin parakala, hiyalal sin Allah Ta'ala, na amo pa kayo haram. Amo pa kayo haram kayo, sinong ay mahinam. Isa ning parakala halal yaon, kaya kausan mo tinggal. Nasuway mas labitod, katinggalan mo ng hiyaram sin Allah. Hiyaram sin Allah. Bihanin pagterbiakato, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, di hapagpuas. Siyandalan mo, hindi ikaw mamisara, puting, di ikaw maglimot, di ikaw magfitna, di ikaw mangudyo-udyo. Siyandalan mo yan. Wala ko naghinang, singka kayo ng amin hikawaktos. Sabab pag-protect mo, ang pagpuasan. Puas ding hapianglangan sin Allah Ta'ala yung mga nasag mo. Tinggalan mo yan to, sabab pag-ayad mo hapuas. Dahil nga sabab yan tumakatay manghuran, bangkaw na biyaksa. Haamo hindi na ka magpagabisya na sinpianglangan sin Allah Ta'ala, doon hay ni pagpuas sin Ramadan, saway amo yaon imikit, hamin pangadatan. Bukod sa diya bulan Ramadan. Bukod. Sabab yung bulan Ramadan ini, ipag-train sa diya ka to sin Allah Ta'ala. Dahil nga sabihan to, uno-unoin, piyag-trainingan sin kita ha bulan Ramadan, subay tahi apply. Subay tahi apply, pagpuas sin Ramadan. Di ada siya ni sabsin mga sila mo mag-apply, maghina. Ubus nila, mag-training, pila bulan. Impiyag-trainingan nila ito, i-apply nila, sila ha-duty. I-apply. At bukod sa diya pag-training. Sambil hawa na si pag-training nila. I-apply nila, uno-unoin, piyag-trainingan nila. Yan na si mga mag-policing. Nabiyarin na yung pag-ibadat fa Allah Ta'ala. Pagpuas, ingkatan amin kiyayaksahan mo rin di. Pagtarbiya mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagbasa mo Quran, in pagsambahan mo tahajjud, pagsambahan mo sunnat, in pagsarak ka mo ha mga miskin. Inamuin lang ka, amuin pagpagang mo sin mga bisarahi kabaktus. Pag-ayad mo sin ginawawaran mo, di mo abdyanan ni mga tao mga ruki. Ini ni mga katay mga lamod day namin pagpagang mo sin hawanap sumupahalan. Pagmahil ka to sin Allah Ta'ala, supaya pagpuas sin Ramadan, amo yaunin, amin bakas, magbari bakas, na ginawawaran. Amo yun inikawin ka to sin Ramadan. Bilang panghindo ka to sin bulan Ramadan. Aplayon na to, bang siya muklas.
bang siya muklas na mga katay mga horon. Bukan biya sinsambat ko kain. Di bulan Ramadan, siya sandalan inam yung mga barakala hiyaram sinullah ta'ala. Sumagawa, pagpuklas sin Ramadan, nayad to, magbalik pagkariasan. Magbalik, insimud, yaunda, di maghugna, kapag bisara sin kabtangan ikabagpus. Yaunda maghinang mangi. Yaunda magtinggal sa bahay. Na ini mga katay mga horon. Amo na biyita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Raghima anfu rajulin adrakahu Ramadan falam yughfar lah. Sa lugi-lugi, hambog tao, amo na iniyawot na dyan si Ramadan, pagsakali, wala kiyampon ka. Na manusia, amo hindi sa dyan nag-ibadat sa bulan Ramadan. Pagpuasin Ramadan, nagbalik na pagkariasan, nagbalik na pahinagmaasan, ina ito alamat, wala na tayo may pagpuasan. Alamat yan. Sin siya, piyahil-pahil niya yung pagpuasan. Dahil sabi ito, di siya majumla. Dahil nga mga tao amuin, maampun sinallahu ta'ala yung pardusahan niya. Ahadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isisin na mo sa bulan Ramadan. Karena simbag iman niya fa Allah. Iwan puhong niya hatutong basan sin Allah. Na yang pun na kanya in pardusahan niya na kauna. Yang pun na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun yung manusia, dia pahil-pahil nila, in pagpuasa nila, doon hay ni, wala sila nasakop sin hadis. Mayroon mga kataybang. Amo ini, in subay magbagkas sa ginawabaran na to. Uno-uno in kiyabiyaksahan mo, ibadat, hindo, kimo sin Allah Ta'ala, diha bulan Ramadan, subay amo yawon in bawbukan mo, pagpuasin Ramadan. Pagpuasin Ramadan mga kataybang. Yan to ikaisa niya. Supaya mabunalin ayat sinawat ta'ala doon hagin hawabaran mo la'allakum tattakun. Supaya kamu magbabuka fa Allah. Amin huminang nakamusinda akan iban lumayo nakamusin biyang langit. Dihan mga umat Islam. Hindi karuan niya. Amin ding hamanga kabayaan kato sinsyara magbakkas hagin hawabaran nato. Apasalan sin pagpuasa. Karena di pagpuasa. Hibananam kay musinallahu ta'ala iban sin Rasul niya nang niya diin. In pagnanamon sin mga katay mga orang miskin. Bang niya din pagnanamon sin katay mga orang miskin. Di ikaw pagkaunon, iban sin di ikaw painuman. Biya sinamoy pagnanamon sin mga katay mga orang fukara, iban sin mga masakit. Amuin agun-agun ingkatan sin bulan nila Ramadan. Mayta sebab sin na mahang magpakakaon. Biada sin puasa, timbang puasa. Sebab sin kamiskin. So biya na namin ikato sin Allah Ta'ala. Di ko pakaunon, iban sin di ko painunon. Supaya kana naman mo panagnaan in pagnanamon sin mga tao miskin. Di nga sabi, bang mo siya ka na naman na. Ba't biyay ni hati? In pagnanamon si mga katay manghuran miskin, masigpit. In paghapdion, in pag-uhawon, doon hay ni, datungan kang ulo, hatay manghuran miskin. Datungan kang ulo. Di nga sabi, ito makasarak ka ko kanila. Makarihil ko kanila. Karena in bat iman, in bar iman, in paglasyan niya, hatay manghod niya bariman, biya sinlasyan niya ginawabaran. Biya na sin bayta kato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi la yuhibbu li nafsi. Di masampurna in pag-iman sinahang katoring kanyo. Huruf ini ialah inlasyan niya, hatay manghod niya, biya sinlasyan niya ginawabaran. Biya sinlasyan niya ang ginawabaran niya. Amo yan mga katay manghod. Supaya tumubok kato, inbag ka sila sa hatay manghod na miskin, hatay manghod na masigpit. Dahil nga sabi ito, makarihil kita. Ang kanamay ta indakan kato sin syara.
apabila mapuspos na in Ramadan, patukbalon kita zakat fitrah. Zakat fitrah. Abaita ini sin Rasul sallam tuhratan lis-saim min al-lagwi wal-rafath wa tu'matan lil masakin. Hindi maksud sinamin pag zakat fitrah ipagsutsi. Hatao nagpupuasa. Hapag puasa niya ding habis sara amin mga laka-laka. Iban bis sara wayrong kapuspaiddahan ligwat. Iban uno pa imaksud sin zakat fitrah wa tu'matan lil masakin. Supaya mahinang pangaon-kaon sin mga miskin. Sin mga miskin haadlaw sinamin haylaya. Sabay maksud sin Idil Fitr adlaw ipagbubuka, ipangaon-kaon, ipagiinom-inom, ipagkugkuyag sin sabarang muslimin hakatilinggal dunyain. Dahil nga sa babiyag to, hangkan patukbalon kita zakat fitrah. Pamanga sila miskin, asupaya ingkatan muslim hawak to haadlaw yaon sa masimo impagkugkuyag niya. Masandang impangatayan nila, ang pangaon-kaon nila, ang panginumin. Bihan mga umat Islam. Sabab buko ni sabmadanam, adlaw lang ta, ipagkukuyag, simbang sa muslimin, pangaon-kaon nila, pagubos, ang ding hamagatay mga miskin, yan to kay lubisi hapaglawag nila sila may makaon nila. Masigpiting gahan. Hanggang kita, patukbalon sa kakito. Bihan mga katay mga insuway tumubo, hagin hawabaran sin kita. Dinghan mga suway magbagkas, hagin hawabaran sin kita, asabab sin pagpuasa, amin datungan kang ulong, hati mga hudno miskin. Karena, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsagda, mathalul mu'minin, fi tawaddihim, wa tarahumihim, wa ta'atufihim, kamathalil jasadil wahid, إذا اشتكى منه عضو تداعى عليه سائر الجسد بالسهر والحر. In misalan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga sila beriman at tungod sin paglasalya sa hini. Pag ulong-iulongin nila biya sila sa pantun hambuok jasad. Hambuok baran apabila numanang masakit in kaibanan part sin baran yon numanam day sa bingkatan, sinamin, karo, iman si sakit. May tayad doon na sa buting karo. Sabab, inta o kya sa sakitan, mahunit yan makatuog. Lamik yan, amuin sakit, na numanam ingkatan. Numanam ingkatan. Sambil in mata lumuha, si sakit o no. Bihan. So, dahil sabab yan to, subay, tumubo. Asabab sin pagpuasa ini, inlasa taha mga tayo mga tamis. Lasa taha tayo mga tamis. Hanggang long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, man bata syaba'an, wa jaruhu ja'i'. Siapahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatu mga katay mga. Nakatu. Sapahan ka pa Allah, bukuntod bariman ni namukta. Sapahan ko fa Allah, di siya mabilang bariman. Sapahan ko fa Allah, di siya mabilang bariman. Hisiyo. Amin tao, matuog kaya kansuman, umos impang laikbay, yahati. Kaya hatihan niya, barhajat. Kaya sisigpitan impang laikbay yun. Matuog sadya siya kaya kansuman. Masaran na hindi mga harigbay niya yahati, para alhaw ni katawan niya. Bida sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukod din nga mabariman ito biya. Manunjuki in suway in Muslim patay mangod niya Muslim suway niya yaatay. Suway niya di pasa. Biya diin impaglasan ni hagin hawabaran niya. Imbaran niya di siya mabiya hak di on imbaran. Bihad to rin sa binso. Paglasa mo hatay mangod miskin. Hatay mga lumiskin. Hangkan na mga katay manguran in Allah subhanahu wa ta'ala biyantog niya mga manus yan. Amoyin mapatihag katay manguran niya. Afarman sin mahasad siya Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa
وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Iban, nagpatiag sila. Padukay mano siya patay manghod nila. Dahil nga ginawaran niya. Misampain, rijiki nila yaon, tupot-tupot dakman ka. Tupot-tupot dakman ka nila. Sumagawa, piyaag nila, intay manghod nila. Piyaag nila. Wamayuka siya hanapsi. Isyusyo in makapagdang. Sin kaikot, sin ginawaran niya, faulaika humul muflihun. Na sila na yato, in mga manos siya, magparuntungan. Hanggang na aun ding mga sarsi. Hamuk buno, Hudhayfah ibn Yaman, insini hamuk ding magpainom siya. Magpainom siya mga nahaw. Mga nahaw hapag puno. Hamuk na rin dito, nakawak siya. Hamuk nahaw, babaya minom sin tubig, tiyukbalan niya iinom. So man minom, inhamog tawiyon. Diumog niya in hamog tay manghod niya, yadto langdag kya sa sakitan, si Minyas, mikiinom sin tubig. Nasong niya inumin yung tubig yun, imiyan siya kadto patay manghod. Labin hajat niya rin ka. Para hal kaunahan niya makatay manghod. Hikamatay niya ng uhaw. So, samantala, di mo ginamukti manghod. Yadto, amuin, di lahat insuar. Mabaya, minum. Kantuan mga patay manghod. Diya sinuhudayfa, madto pa amuin, hikarwayad to. Sung naisab minum ini karwayad to, aun naisab hamukti manghod nila, yadto na isang simin niya sila minum siya to. Minum tubig. Damik yan, imiyan na isang binikaroy ni kadto anong ipahamukti mga kadto. Pagkadto sinuhuday, papahikato, wala na niya iabutanin, hikato yato yung tinapas. Nagbalik siya pahikarwa, damik yan. Wala niya iabutan yung tinapas. Nagbalik siya pahikato, damik yan. Miyugto na napas, kataan sila mga katay manghuran. Miyatay sadya na syahid, mayroon sila na kainom tubig, asabab sin uno, asabab sin lasa nila hatay manghod nila. Asabab sin pagpatiag nila, hatay manghod nila. Asabab sin ulong nila hatay manghod nila. Biyantog sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'thiruna ala anfusihim, walau kana bihim makhasas. Biyalabi nila, ingkatay manghuran nila, nagpaag sila, dahil haginhawabaran nila, misampain yaon tukot-tukot na kumahan kanila. Amin tukot-tukot na kumahan. Amo yan mga katay manghuran. Dahil sa biyadto, bilang panghindu kato sinullah subhanahu wa ta'ala. Di hapagpuasa sin kita hamulan Ramadan, insubay kita datungan ulong. Lasa patay mga damiskin. Yang langan sin syara, inami magkanya-kanya. Baran sa diyente at diyatan. Bangman ako lang imasan. Bangman in ahli ko, anak asawa ko, masarap in pagkaon. Matug, haway, malingkat. Masan nangin gamuhi, misan dahin pangdait bayan. Akon na mapatay sila. Masigpiting kahal. Mayroong pakialam. Inya tumakatay manghuran, piyang langan siya. Piyang langan siya. Yan. Inamin hasaman na kaon. Kabalik. Hambuog. Ding hamanga. Amin tabi'i. Atau kan sahabat. Sin Rasul Sallam. Sa'id bin Amir al-Jumhi. Radiyallahu anhu. In siya ini. Bakas siya kafir. Bakas siya kafir mga katimang hurang. Sumagawa, nakasud siya pa agamis. Nakasud siya pa agamis. Hawagto nag-khalifa in Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Nag-khalifa in Umar ibn Khattab. Niyasiyatan in Umar. Ya Umar, ittaqillaha fil nas.
wala takhsha an-nas fillah. Ya Umar, kamuha ka sa Allah, hatungod sino min rakyat mo manas. Ay maksud, tukbalan inhaq sing min rakyat. Iban ayaw ko, muka hamano siya, manghakar na sinong. Ay di maana, mangisabakar na sinong. So mayroon, di ko muka kapag himumano siya. Iban tangin hukuman. Iban ayaw lang niya sumulang, ingkabtangan mo, hagkakahinom. Nalong sinamar mo nakatag, iso yanin, magkakaos, ya Sa'id. Nang niya kakausan niyan, sin hamok to ya kayo mo. Amin, piyang lahat, piyang hanglaan sin Allah Ta'ala. Sin pagkawas. Amin magdarungan, hapakaradyan si bangsa usa. Napus niya kimabtang, kita sin Umar ibn Khattab, inamok sahabat ni Sa'id ibn Amir al-Jumhi, sin insya mahuntun, insya dengan mga suntuan si bangsa muslimin iba mabatot maglakura. Daitan siya sin Umar ibn Khattab. Naun niya, Ya Umar, Ya Umar. Naun sin Umar ini, Ya Sa'id, iasahin ta kau magnakura, maglibdid duha, hula hims. Ini ni mga katay manguran, dumihil kita example. Example, sinamimbak kasi pagpuas. Biyari din lasa nila patay mga hudila. Ika karuana, bang biyari din halga ka nila simpag akhirat. Sebab, dengan mga maksud sin pagpuas, ipananam ka po sin Allah Ta'ala, sinin ni'mat sa hunman, dito halo akhir. Ada ni'mat di halin niya, on limitation, magkanan niya mga katay mga. Ipananam ka po sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sin inkawhi kakkal, iwan masanang, dito halom sin surga, bukun di halin. Bitan sin Umar ibn Khattab binamuk sahabat. Ya Sa'id, hiyasain ta kau magnakura dito wala hims. Long sin hamuk sahabat ni Sa'id. Ya Umar, ayaw mo ako para simparkala di ko kakausan na. Ayaw mo ako lang para si di ko kakausan na. Ayaw mo tulad ko lang para fit na yan. Subhanallah. Lihan di mga sila na tao. Tukbalan na simpag nakura. Tukbalan na simpag kawasa, sumagawa, mag-refuse sila. Mayita. Sebab kaya ingatan nila, bang biyadi nilaggo sin hak, kapatid, sin rakyat doon kanila pag naku. Apabila di nila katukban. Pangasubuhan sila, sin Allah Ta'ala, dito hadarat. Hanggang din sila mag-refuse. Sumilak sila. Sinamuin, di ito sila mawaya, kumapot pag naku. Nalong sin Umar ibn Khattab, ubus niulong niya. Hiwutang pabatang liog ko yun para kala ini hinang niya po na po. Masigbitin magkahinang na po. Hiwutang niyo paliog. Pinamin pag nakura. Sumatakallay tuman. Mawali mo plus ka mo ka. Di ka mo tumawang. Umus niya ko hinangon nakura. Di niya ko tawangan. Nawaysab na hinang sinamuin. Amog sahabat ini. Sana iya ka din kami ang sinoma. Dito man, yasain niya. Hinamok sahabat inganis hi Sa'id bin Amir al-Jumhi. In amuin Umar ibn Khattab in addat tabiyat niya bang siya mag-asay hamok na kuraha wala yaon pagpadyagahan niya pag niya din pagdaharain damikian tiap-tiap tahun ipagpasulat si Umar ibn Khattab inggangan-nganan si mga tao miskin wala yaon pasupaya katukbalan zakat. Katukbalan zakat. Yasay niya naman ito inamin hamok sahabat. Tahon 5 way mahan yan. Nagdaak na in Umar ibn Khattab ipasulat ingkangan-nganan si mga miskin na mga kami mapatut zakatan pasupaya kazakatan siya. Nag-asay ni Umar ibn Khattab. Hamok tao din wala hims. Ubus siulat na kataan, yung mga kanganganan, si mga tao miskin. Ang paripot man ito pa, Amiril Mu'minin, Umar ibn Khattab. Biasa man si Umar ibn Khattab, yung kanganganan si mga miskin, amin mabatut zakatan, hawla himsa. Pagbasa niya,
fulan ibn fulan yadto ning kangangar. Pagsagali nasabot dito ingan sinagura nila Sa'id ibn Amir al-Jumhi. Sa'id ibn Amir al-Jumhi. Long si Umar ibn Khattab. Isulong yung Sa'id. Tanong si mga tao, nagkura na mo. Subhanallah. Nung mga di ka, mayul na mo lang niya. Miskin. Nakasulat din ang mga tutok balan zakat. Tutok balan zakat. Nung sinamirul mu'minin, nakura niyo lang niya miskin. Miskin lang yung nakura niyo. Nalong si mga tao hakuman, wallahi ya amiral mu'minin, pila adlaw wala na mo kita. Wala na mo lang niya kita. Inkusina niya nag-aso. Ay di na, mayroon maadyan, may pagkaon. Nakura na mo. Nakadangi si Umar ibn Khattab. Paminyasan niya nakura. Nagmayon lang ta. Mga biyagi ka to. Amo pula yun. Miskin. Nay na mga tutok ba ng zakat. Kaya saksiyan sin rakyat ni. Pila adlaw wala na mo lang niya kita nag-aso in kusina. Kamiskin. Subhanallah. Di mangi si Umar ibn Khattab. Ampa niya, yarahan magto, hangi mo dirham, kulang lang, makakuwala na sa piyong hamid, supot-supot. Yara magto. Bilang lang yan mga pagkunang-unang, di paggasto-gasto. Diyan na sinamin kaya parahan magto. Pabay niya, kimoko, assalamualaikum. Yukab na sin Sa'id ibn Amir, waalaikumsalam. Tiyok bali namin, puyo-puyo yato, hipo sinamuin, ng kadirham. Sin, yara sinabli Amir Muminin. Nagpasalam lang niya in Amiran Muminin, kay mo sarta yari, in piyatok-bal niya, na ipagguna-guna mo sin hajat mo. Kunin kiyabtang sin Sa'id ibn Amir, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nakakuha. Kiyubla ni nasawa niya ng habilik. Nakakuha. Laong niya, may talong niya. Ya Sa'id, nang niya hawanan niya. Nawapat na yung Amirul Mu'minin. Laong sin Sa'id ibn Amir, malagko pa lang niya dengan. Sabab inkabtangan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, pagkabta mo nini, bang kita datungan musibah. Nabilo ba bangaw mabatay. Hanggang kiyubla ni nasawan niya, may takimagtang bihad. Imbana niya. May talong niya, may atay na Amirul Mu'minin. Long sinsain, labi pa rin hadto. Labi pa rin hadto. Gusto niya na yung sabihin. May talong niya, diyaogin mga mujahidin na pagbunuan. Long sinsain din. Labi pa rin hadto. Nalong sin, amuin asaway niya. Uno yan long niya. Unin labi rin hadto. Nalong sin, Sa'id ibn Amir dyan, nasuda kulong niya sindun niya, ikalarak sin pag-akhirat. Nasuda ko sindun niya, ikalarak sin pag-akhirat. Nalong sinasawa na. Ikaw lang niya rin hakwan niya. May panghati sinasawa sin hatuan sin. Ikaw lang niya, yung asat siya. Nalong niya asawa niya. Na iba niya kulong niya, niya ko asawa niya, magsog sin problem. Nalong sinamuin asawa, okay na. Unin hilang sin Sa'id ibn Amir al-Jumhi. Insin dihil kanya sin Amiral Mu'minin. Biyari bahagi niya. Biyari bahagi niya. Ampa, yatukbal ang mga anak yatim, ang mga balo, ang mga miskin. Sambil way nagkapindoon. Subhanallah. Dihay ni mga katay mga horan. Inamuin, pangadatan sin sila na kawan. Illa siya nila katay mga nagmanis. Para halin siya yun, barhajat. Barhajat. Sumagawa, yalabi nila in taymanghod nila, pagkahin nila Muslim, din sin ginawaran. Ang inibita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim, walau kana bihim khasas. Yalabi nila, in taymanghod nila, din ginawaran nila, misampain nikmat yaundun kanila, tupot-tupot dakuman kanila. Na mura-murahan mga kataymanghod, insyaallah, marainin ni pagbuka yadto. Pangalaw na kawa na ito, mufaat ha, nasiyat hinuyat ito. Amoin, mahilang, matakadam sin kita niyo diha dunya ini. Supaya magparuntungan kita dunya akhirah. Wa kunu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan tunain na pengajian ng ta sa Rayaw-Rayaw ng mga baktas na sabot niya ito. Alhamdulillah, biyan sinagi murang-murahan taon na hampit na ito. Gayang aming pengajian ito insyaAllah. Serta aming makagawa kita niyo paamon na ito, sininang na ito insyaAllah. Paamoy kakahinang na ito, kawin na ito insyaAllah. Nandiari, tukbal na mo, kasila sa pagkataan, amoy imaatod ka mo, yung madyakas yung program asin kita niyo, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, haun-haun na binaybayan ka mo, kaya mga nakabutang, salam doa mo kaning patantan, sigur kaya lauman sinulat na ito ini, Pilipinas, mabot nga pa aming mga hula masuot kato taniyo, insyaAllah, amoy pagpagbarakaton kato sinallahu ta'ala, mga paglugto na ito, ulan ini, na nagdungan-dungan kita nini nagpuasa iwat si mga sila, maripa Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Siwo, Katanta, ng biya mga agad-agad na ito. Inshallah, sampai paamuin maabutin paghariraya sing kita niyo, na damikyan, murah-murahan ng makapaglungan-dungan kita niyo, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Manjari biya yaon na nagbialingas na miskin-miskin yaon. Biya kaya na pang tatakad, biya mabaya na siya magbang. Biya sakap na to siya yaon, itukbal ko na kanya na microphone. Magsukol sin yan na isabing time, nakaabot sin kita na sin sadlok suka. Buka na isabi, inshallah. So, bisan di pa ko makatag na sin pagbang, na makandyan na kamatal sa sin bago ako magbang, matalay sa ako sa sin aulia to tayo magpikitin ko ang puspihan di dumagtusin suara ko sa batalong ko na muna inshallah sa makanda na ka na magbuka sa kita mo na isabin magbuka na kami inshallah. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبس المقام المحمود الذي وأنته إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.